Ka MDC joka Nongsken constituency Congress Meri Kharpuri hakasingi balang kalalet ban IT dekat trokit nyut hakasnong maulan nong kasnong ka bakhut tam hado ba Asia ya kani ka trokit nyut ka basong dor arphulai laktam la ailang ba ka 15 Finance Commission jongka tight gran arjar arpho hadu arphoi ka Congress kala IT ya kani ka kalish ka dor barsnong maulan nong knang bakan laban kit ya unyut na kasnong banet bret samarten mauyong ka ba kijulit the sisin chibnai ka Congress kalaong bakasno malonong kade ka balapau nam kum ka jaka ka bakhuit basuba ha ka ba kinong jong ka na keleng ki jaka bat kiri ki wan kai sha kani kasnong na kalyang urang ba snong ba thomlin khong thorem ulaong ba baros kata kasnong kala shu wa ya ka kali banat brat yu nyut samarten hendrai mentara ka jingyo ya kani ka trokit nyut kan ya rabat pensuk shibun ya kinong song snong ban lum ki nyut na ki yeng breu bat na ka jaka jingo kai banat brat samarten klamdaran kam ban wa ya ka kali hakan dikasih la dan lang ru kinong yalam ke NPP is Khasi Hills kan thop ya uba ai borten song na lor kinong kit kam snong kinong song snong bat kiwe ba the district council kabawan nakatai gran arpaway naka 15 Finance Commission niya kani katrak kani lingba kani ka solid waste management bat pila ban mudur kumro bangi ai truck ndre ka district council hakini kisni government ka hapo ka jingelang ka jong CM barim watitas khan bada ka jo kapor CM ran buram jongi iba pinya sing CM bani ki yam barokat nitre hakata ka dur katkum ka jok ka bamanta amde ka bangi ni shulong shong ka langti handrai upay pa ujiet yangi yanga banlet sa district council banshna yakiyan but kaladon kaan ka ba ulap kajala ka jongi ulap da pa ka jing menjut habayde berkani ka solid waste management berkata kaan ikong ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management 2020 today halor kini ka act kabangi lasnang magpetrekam lingba ka 15 finance kaba kilaay ki guidelines kaba kumno kabangin kami ginpet habede berkakhut kasuba ngahap panay kajigero e kasnong maulenong talong kaway kasnong kabalapaw ha hakari bro kaway berkapertay bro kaway kini kasnong kabakhutan hapo Asia but diling ba jong ka jinglong jingman jong kasnong maulenong nang scam boblay ro upli kala kalinti bangangon ka MDC ka jong piro ngampoy berkhat sisa banganyo banay ka truck sa maulenong kalong sisa kay kabakirki namar ba nakalyang ka jong aro ngalaklumar hitlim basyan na kanya ka truck Kalapoy ka punla siya nga namar kasnong ka consensi nong skem kalalong kabayar namar lada nga shuay klumar lese kini ka truck ru lada amla ban pindam kam hakarukan ka batay ru kasulong lenoy tindray nga sulho ba kijig panya ka basta ka jong play ba kay ka batanong nga mga chupon may direct iba ay borten song kabawan na kijig mo jepag hadjonga nga ba ay bor ya problem nga ba nganyo banay ka di ka truck at so bahasi penpet lang shalong ni ay ka di ka truck tie iba ay bor ila phone kung ba pilay os no mane iba Steven kuble shibon ba Steven ni namar ba ka jingi jinga ay ka jongpi kamlong le noy kalong ka pasay so deling ba iba Steven ba kasno maulim long sa sayo ka di ka truck banay kuble ro lalo yung ba snong ya system robashnong baki member jongka committee kibala kloy shisha batpediam then don kanu kajing wet kajing artatian batkin penslam tang hapren shiski kilala batun biang ki kot isla barokai but day hange bakani ka truck kasayang punne hakani ka shlong ka jongpi tinga shikimti narkatian ngasukwa anong hange bakani ka program Naka District Council bide bagay solid waste management program kalong shibeta kabakumno bagin manra e fakut kasuba
ba kumlo ba ginwanra ya kata kamariang kabakut kabasuba sa sisilpat kumbangi iya kidikisi skosi ba nimpet ya kajala kajongi kamkam shabu di pai bagi pada shisha kimdon kata ka civic sense haki kadi kalong khobor ki pada idong shong jo kajala kajongi dang menen nganawan jurip ya kayudo kalong ka basag bek ado kata namar ka jinjak ya ka jinjabo kanutam narangiyem ha ka jabo ka jaban kamet ka jongi le kabalong kata ka ba niring minsim kata ka ba ni habanya man kasi hundre ngadang niring minsim ka jabo ka jaban nginum yo ya kamet ka bakoy ka bakya balarang yimdang kamet ka bakoy ka bakya kajag benrio ka jongi ru katlam talaga kajag benrio kaklan kan klan hi lingba jong mga makiprohoy tinangets ken ba lingba kani ka at kabaka district council shen nila ban pentri kam bon ki projects ki jogi kindan ki pilot projects kabana kaliang joga district council nilai kendu ya ka world bank kabanga ngets ken kan sabay pisa banay ya kata kafan kabangin la ban pentri kam ya kita ki pilot projects ki jongi habe de but kita ki segi dumping places kaba enla ban berat ya kini ki solid waste hakata karukon kabade namarang ngin phai ka chaba phai ngin pe ki wa ki jongi ngin pe kap chaba phai lab dok ka chaba ka chaba tilada manga ban mapi ngin kendet benrio kaba kumno ngin wanra abiang ya kecing khot kecing suba ya kejala kejongi kadon kecing ma barka ap kecing ba ublay urak kerku te ya kani kejala kejongi ublay urak kerku haduba lese kiwe kiste kimyo ya kay ba kejala kejongi kadon ayu bangim don ndai ka shompa stang hanga ra pi kay ka bangim le bangang scam baka lumkot tang hange kibon kisnong telefon yang ngets kem hakisngi islam danwan ba naliang ka jonga kom ke MDC ngandang ya tri shitam ba nanyale hiru ban wanra ya kata karoy kapar kecing mentoy na banta kani ka than hi baro kawe ba banya tri lang ba ki borsnong ki ba ha pa kanong sken constituency bangin wanra abiang ya kata ka khot ka suba sa shisin pat Tinakalian ka, Chonga?